Ole thlir tu le ngai thattu zong tein zavain chibai leve kule hei pirun liani kum somria thattu a inpuang tin zalen news lampang hianin anon zia ka engponi sela pirun liani a thina chungchanga hiam bitam takrin hlel thula police ten an manatin Mizoram police te an chuanom em an finga tin nan thok chaka ti chuanin pi run liani thattu te po hian man thei ta ani makdo mai chu pi run liani thattu hi naupang te ni in an soya kan chiar zelanga in lo thlir zelanga heng kum naupang te pun Pitar an that do mai hi kan ram sa khuana kan Christian na hi a felem o ko rante hi a felem o ti ngai tu thei ani a chan chu Sunday school ani tin tual that thi sual ani zia te kan in zir tira ti chungchuanin ti hian in hei mi an that le tlat maya engpo ni sela kum naupang te ina Pitara that mai hi mi te makti atling ve ni kan chiarang ole kan kalthui mai online games manga poisa hlo theina most play hi lo mel thret ve role tuna hian Bengali superstar Kausani Mukherjee pona khel mek kani in register kanin cheng zanga kha welcome bonus ai dong theya ti chuanin 100% a secure money ti chuanin phone pay te Google Pay le bank transfer mangin a thun zom theyani in sign up kan promote ko ta tra in 100% welcome bonus o money ti chuanin 266% weekly reload bonus o ma 60 million huti TV tablet smartwatch te hi ivanei choni dong thei do nani most play hi download la cheng zani zali hi idong theya Facebook la ma po review wa tha mani ti choni member ri ron kan 15% commission na ombok ani in register khanin cheng zanga hi ivanei lo choni dong thei ani hunol no kha na most play game mang hi ani hun ron mang vero le Zalen news run liani kum somria thattu in puang Zalen ogas ni somni pathum sang ni somni panga tholeni a pirun liani kum somriat mau bok thattu chu zanin khan police ma a inpuang police ho tu te soidanin pirun liani thattu hi vanlal mon chana kum somni pakhat ew zaire moi fapa mau bok bethel veng chu vo in tlai lam kham police in an mana zanin daruk vel kham police ma a tha nge ani ti apuanga dar ko le achan vekan central jail a dalu nga lani vanlal muan chana a thlak te pokan ena kum som ni pakhat lakina Pitar hetianga rong tak mai a that du hi amak nge mai hei akum hi kum som ni pakhat jai tlei rol tharang vel khala ni don ani so tiang rual lakina Pitar kum som riat sum le pa ya wanga an that du mai hi arap thlak khop mai kan ramathil thenga chuan mo rap thlak takani chuanin hei thlaka kan mu hi tual thattu pirun liani Pitar poi soilo mo tar chaklo thattu chuania tual thattu mau bok veng chunga omzui rem ti to lo ti in mau bok veng te pon an veng chunga a om khan phal to lo ni arap thak khop mai han en ila mel te hi fel mela eng hian nge mola tianga Pitar poi soilo a that mai hi arap thak tak zet ani ti chunin hei mau bok veng chunga om kha an rem ti to lo wa kanan chiarange tual thattu mau bok veng chunga omzui rem ti to lo zalen ni somni pali sang ni somni panga ogas mau bok khotlang chuan run liani kum somria thattu vanal muan chana kum somni pakhat zaire moi fapa chu mau bok veng chunga a omzui an rem ti to lo mau bok local council MHEP le MUP chuan thu chua in trom siamin ni som pakwa ogas sang ni somni panga thole nia pirun liani pilu ti kum somriat rong taka thattu vanal muan chana kum somni pakhat zaire moi papa man chu ani hi kan lom lea theitop chua tu kan Mizoram police te thorim na ma bok veng chuan lom thua soi tak meu ani tual thattu vanal muan chana kum somni pakhat zaire moi mau bok kon veng vana pa section chu a phuto ka nge in nataka hrem ni ro se tual thattu hi man chu ani atang hian mau bok veng chunga a omzui kan rem ti to lo anti tarlan to angin tholenia run liani kum somriat mau bok thattu vanlal muan chana chu ni zan kan police ma a in puanga central jail a dalu nga lani
pon isela dan anga ro rel hi a thatin mau bok veng mi puite po an ril ruan a tlak ani anga veng chunga an phal lawa ke ni chon lo soi thui thei vak an nei lo wani hei ti pal thil thu le in tingna an lo in sual ta tum lo dawin an lo in khoi lumang chi te chu a tum wang renga tual that an ni lo wa a hriat thiam oma amaro chu hei pitar chaklo heti tak maya soi sa that nun rong taka han that tu ani wang hianin zoram mau bok mai ni lovin zoram mi puite ril ru hi anangoi ngoi ani bere ti chuanin hei sangaman tu pakhat a dynamo awangin a thitlat maya kanan chiar le ange alui kalna dynamo karen man wangin thi zalen ogas ti somni palisani somni panga man liana kumsom nga paruk reng dil chu alui kalna dynamo karen man wangin a thin ia thudon ani zalen thudon danin man liana hininga ni choma dar somvel khan zamuang thang mong sakor luyan tia sanga man turin akalat laidar ni vela zamuang khua he luya kalte chuan alo let reng hi an muwa ake pakhatin tuya daya alelam chu tuichim lovin a oma abula dynamo hi alo la nung ani man liana hi sangaman tur chu che sualin dynamo karen chuan aman ta ani an ring ani azia lo khop mai he dynamo te hi khotren khat veng thren khata chuan a dynamo manga an ram chung luya sangaman hi an khap thrina puman liana te chung te kan tor pui tak zet zet ani zai ve tu re te la phurong don khop mai kan khwalian kan chief minister pulal doma commercial industries tama kan minister we frauding liana laya kan bial tu TDC dal ven chunga le political party lama ZPM kan ho tu pa be pulal lian so tale thopuite khotla mi puite sarkara ka thopui zong te tin he na thoktura sarkari na athante lekal khom zong ten zawain che bai ka buk chewani tukina hian thil chi hi deuh han soi ka duwa pakhat na chuan a technical le a chung ril lo lampang deuh hlek a pon laman soi ma sak ka duwa he PM ektamol ti him hi thil tharani aum zia chu PM hi prime minister ania ektamol ti chu mol chu dor tam tak nge ni building lian pui om khom na kha ni maya unity mall an ti boka inpum khat na mall ania a khiat lo ve theya pheto sang mai khan min chi de homin ka thia mi puinol pui tan chon til tharani ti chuan hetiang mall hi india ram hun danga po sak zel tur ania an samek boka a chunga hian india ram state le union territory som thum le parukin stall door kan tiang khan om nei don ani tin mizoram district som le pakhatin amani district wal big door khan om nei don boka sumi pialama chuan sum don na hun pui ani dona dor tam takte conference te tin movie theater mo cinema hall te nawang chi te po khaum don ani tin kha kan huwa dor te apam na kong te amun ma zong kan huwa chunglama tangin kan lu danga thanglama tangin kong chong kha kan on zo chodon ani lu turin building lian pui ani ya asak zo lana ma len oma hetianga then theina tur hian printing and stationery minister ni lain puya frauding lian hiani he mun hi PM ektamol sakna turin min pe phala lom thu kan soya kut bena puin ka kia kuti ben tiang u tin boina hian tourism minister kal chuak ta pilarin pui chunga lom thu ka soya heng zong hi abul tanani ani om tolo nuwa kein tourism department kan han en kola alung phum nia kan lo lang ta ni maya om velo nangin pirin pui puala kut ben po ya puin ka kia kuti ben le tiang u kan chief minister su soi lo lu mania khalam kha kan soi lo wanga adot lea kut ben phu chu kan soi zo photanga amun ma hi atira zuang tu ya ti ni phota chumin huwa chuanin kan han en kual lea zo nuam ten han ti don dona ti chuan tu na atopa chon puya ani theina tur hian kan bial tu MLA advisor to chief minister puti BC lal ven chunga hianin amun ma zon na konga hian thei to pin ma la ani zara kan ti lo theilowa he mun hi ektamo PM ektamo sakna tan thana lo ni ta a lom thu sein kudin beng le teng ule
heng zong zong a then theih na turin chief minister in rem min ruat saka a chungah kan lawma chon pui veng hi kan van nei donin ka khia ei veng tam takin an thik don chewani a chan chu voile khata he veng hi enge ni veng ma son kha ani lo tin ani loin ma a son le zual sut don ani he tiang mol lian hen ken telanga em ani amol chunga in dalu ve kher kha ngai lo a che vela in hun so lungal vek so laya ku va dor so a lu sut don thil tam tak an khal don a ma an khal lo kha a chunga dor lian a chun a kot so dor phei ala ni don tu na chunga kumnga kum so ma chuan chu chu mu lok thein ka khia tin aizol thanda ni in chi vem ka khelawa among lam zela thang alula ma chuna khat vek to than nai na om to lawa khoi veng ko khoi hun po among lam zela thang ani chu wangin aizol hemi e a thak lam kan ti ho ate hi a thang na sa me ma chung zinga veng thang duang ber pakhat chu chon pui ani a than zel theina turin pm examol helai huna din an li zui do na a phurom hle ani heng zong zong a then theina tur hian thil tam tak a in thua thi pa thil ol sam ani lawani project lian ani don chuan thil lian ani chuan alo dong song tu ni china soyang khan Mizoram Tourism Development Agency chu kan lian lawa chuwang chuan ke ni na kan handle chuan thila fel tok lawanga kan thiam na te kan theih na te tin kan mi hring le kan expertise kan ti khang lam po khanin adai lo ve boka chuwang chuan central PSU hi thopuya so mila kan tia ti chuan finance ministry hnuai hian ni china soyang khan Indian Infrastructure Finance Company Limited IIFCL ti chumi te chu hemi endik tu bi ka hianin project monitoring unit engkim mai atira tanga top thanga endik tu ra roi anita a ti chuna ni ba ka hian anhuai thok tu central PSU tho ataka ha thok tu ichina ronding chuak helaya alem nena ron entir heights kan ti dekha HLN Infratech Services dekha roi anni boka anni panhi thok dun hian he ma hi an kalpui don ta ani ti chuan heights le IIFCL in an kalpui anga helaya asak dan te khulama ministry dorte achunga thil chavel zong zong hi anni kuta umin anni hianin nan thok don chu helai huna kan hatho dan kalpung hi ani ya mi puinol puina kan fiat thiam the dan turin ti chuan kan han soi fi ani Central PSU panhi ani dona pakhatin a project monitoring unit ani dona pakhat ka chu a executing agency ani thung dona ani panhi thok dun hianin helai huna PM ektamol thatak andin kan be sein chu kan hak len em ani namdang te ne wangin an fiat thiam the turin a toy zong in soi kan tumanga. At the outset, I would like to thank IIFCL and Heights for taking up this PM Ektamol in Mizoram. I know it's going to be a big challenge to work here in Mizoram. I used to say that one cement bed cost in Delhi and Mizoram is beyond comparison. So once you start working here, you will start understanding how difficult it is to work in Mizoram and to build such big infrastructure. But it is my humble request to mind about the timing and try to make sure that the project is completed on time. And as our secretary already stated in her opening address, there will be so many local problems and practical problems you face while working here. For that, the local authority here are more than welcome to help you. Not only the tourism department, but the local authority here at Puih locality, you may contact them for any help you need at the local level. And to conclude my speech, a small state like Mizoram, we do not have so many big infra projects. It is our request from the government of Mizoram side that the project be completed on time, so that this will be the beginning of such partnerships in the future. We want to have so many other big ticket projects in the state
When the next project comes, you will be more than expert to run the show in Mizoram. So it could be the beginning of so many such partnerships. Thank you for coming, and I wish you all the best. In Zawai chungah ka lawm. Tourism Minister and CNI Minister le Elidial to advisor to Chief Minister and board chairman party lama kan thopui kan party president le a thopui in tourism department kan thopui officer nem ngai tak le he PM ekaw lung pum na lo ka zong khotlang try to media mi kan executing agency heights le kan PMU IIFCL Zawain si bai kabu ka chu he ekaw hi kumsang ni som hi pathum som hi pali saski part 6 mga central sokarin aron ruam man ania Damchhung kan thil siam chuate ho chuan mun pui international market ho phaka kan kut chuak te zong na tur ni bok ani Mizoram ektamola state frang install anron ne na keni point state frang te ektamola install kan nei ve bok nga state tina India in one mall kan sa thua don made in India soilaw na ani nalang one district, one product, geographical indication product le, kan handicrafts te, lana le zona mun pui, ani don bok awangin, Mizoram chunga kan district in install, anon nei bok nga. Chuan sten le UT te stall tur som thum paruk le, kan district in te stall tur som pakhat, awa install som thum pasari to, aom ngai do na. Zumba ka chuan food court te, restaurant te, children's play area te, gaming arcade te, meeting hall te, moving theater te, retail kiosk le. Tilang tam tak bok don ani. State som hi pasari tenena project cost te exat ay nang rek lova. Mizoram hi crore za som hi le pasari pet kan niya. Asum hi crore som rupatum point panga kandong toa. Alung kan phum ta kan sajui to mai don ani kan sakzo huna chuan thalai zani som hi vel tan na thar siam thei turangai ani mizote kan pile pute tang toa puthem thiam thilama sang tak kan nia nimasla hoina chuan kan de chua thil te kalsanin namdang te de chua thil kan mang na sa to le kan puthem thil tam tak chu an thi tho thang to voina kan war thalia til siam chualama tran kan la thangai ani bel huak potri te tiam nang de te puanta le la de te lo le huan en kol nam han ro cher le siam te e tu lam chi te le in chung sekrek bungrua te mizo pa kut chuak he state front pangami ten han le ve chur mai se ti hi kan du tu sam ani Unity Mall sa Turhian Central Sarkar Ministry of Health and Family Welfare Nuaya Public Sector Undertaking Lartak Heights te churuat ania ani hi hetiang saklama sul nu nei thale rin tlak tak ani tuna hian aizol ripan sposo an sameka Mizorama an mikhwalova kan climate le construction challenge tangte pesa ani ripan sposo kan Pitar to dale chung hian hon thei ram kan in beisia khum zani omna turania kan healthcare tan po mi pui te po na sa takin minon sok thei to don ani mani lokhan New Delhi an ho tu tene kan in koma sarkar du dan te chipchia takin kalo fila na tha kan dua chakta ka thwa sortran kai vat kan dua revised estimate nai lova khozo ngei tumturani tin chiang takin an ho tu te ka fiat tirani tin project management unit turin IIFCL te khan ani boka PM ektamow sarna mun tur hi printing and stationery department ramani china
GLE kutaluta anim paltakin min mantira IMC lampoin project akal sakhinanian special permit te min pe min thopui thale piani department point kandi langin min ti saka electric ban te po min son sakhiala an chunga lawm thu kan seni abial to MLA pu TB silang ren chunga advisor to chief minister hian engkim min bo zui sakchina alung kan phum theina panga hian a thlok le tourism director PR la rodingi OSD to chief minister hi central lamah bo zui ngai oma piang te bo zui tu ani emaw sakna kan tron theina na mi poimo berte zing ani tin hebial rim west one hi voi ni thantin kaloni to na bial ania kan hun kan man to huna kan lu kan phum na tur mun ani boka min lo du sak to tu tele min lo lai na to thin tu te om na bial ani chuwangin hetiang thil ro pui tak mai kan bial chunga om tur hi a bial pa kani nangin te po kalom pui bok chuwa tina bial tu UTBC a po hi kalom puya tane mangai ba ka helai kan lo vil him san chang chat mai te po hi wa nei ve him ka tia tin chon pui veng hi in kang do don ani hetiang ang lian hi nge ni khilai kan millennium center te kan nei sunani maya hieng te khisu ate sem don ani hemi kan nei no chuan sumi om na veng ni ri po chu ain chuan na thamania a veng hi kalom pui chuwa tin hei helai hol po hi kan hun lai kan boi pui khania a chung lam kan khira repair nai he ma kalai na khop mai hi eng te hi kan lo sul nu ve te kha ani ti chuan a veng mi pui point min khur puya kan local council te kan NGO te le party lama kan tho pui te kotla mi pui fim po duat taka helo en konzui turin katsa du so na kina chuan mi tam tak an local do na ni traffic po alun le do na heng hianin thil thalo te hi akeng tel ve du khopa chunga chuan kotlang lo om phung ti dang lam theile soi ning thei thil thalem si lo te po om pa tel thei ania wangin chung tu te po chu impact rakha ngong tu rakha in lo in buat sai sa ang atra khopin ka ria tin asak na kan tho huna po na tha om thei nan te chak ta ka tho nei the ani nan te tual sum mi te in troyom zel turin kan som bok chu ni a public sector undertaking under the Ministry of Health and Family Welfare has been appointed as the executing agency for this project, as we have been heard before. Well, IIFCL has been designated as the project management unit. Recently, I had the privilege of meeting with the officials, the high officials, the senior officials of THEih in New Delhi. It was around a couple of weeks ago. We talked about the construction of this project. On that occasion, I clearly conveyed the direction of the government that the project must be executed with the highest standard of quality and completed within the stipulated time frame without unnecessary delays or revised estimates. I would like to repeat that this government will never ever compromise the quality. We want to ensure the quality, and in order to monitor the quality of various projects, we have Mizoram State Project Monitoring Committee comprising representatives for all the registered political parties, the NGOs, the churches,
and the Quality Control Division of PWD, as well as engineers and experts in technology, and they were divided into various teams. They keep on monitoring various projects in the state, and if need be, this also will be within the purview of this monitoring committee. Our government stands for a new era of governance, inclusive, transparent, and accountable to the people. We are firmly committed to ensuring that every project undertaken in our state is delivered on time, meets the required standard of quality, and truly benefits our citizens. It is our resolve to minimize revisions and delays so that the fruits of development reach the people without compromise. The PM emaw in Mizoram will not only be a symbol of unity in diversity, but also a reflection of our government's commitment to efficiency, integrity, and quality in public works. Unity mo aniyangya in hemo yan India ramaste frank tele nam frank tesu min ko khom dona Mizoram soilan nan le nam dang te kan fiat chian le zuanan kan sor le don ani luang kasak ani theinan nodal department tourism le atho pui te du sakna tala ne lawm Then Chief Guest Bulal Duoma and Chief Minister Zong Patne na Chungin Tusui